Sandy, Davor? I'm recording. Oh, Tina is recording. Thank you, Tina. Okay, then let's begin. Welcome to today's AMA. This will probably be the shortest AMA we've had up until now, because today we are only talking about burning and our burning event, which will happen tomorrow. So we will explain what burning is, how it works, what it does for the token economy, and why is it good for holders. So in the end, we will have a short Q&A session if it will be a need for one. So I will just begin today, and Davor and Sandy will then translate. So what is token burning, essentially? So token burning is a process in the cryptocurrency world where a certain amount of tokens are permanently removed from token circulation. This is done by sending these set tokens to a wallet address that can only receive tokens but cannot send them out. So this means that once tokens are sent to this address, they cannot be retrieved or accessed in any way from this wallet address, thus are permanently removed from the token circulation. This lowers the total supply of the set token and its market cap, but with the same demand, the value of the tokens remains the same. So nothing changes for the value, only the market cap and total supply are reduced. Sandy. Okay. Hvala, Anja, za uvod. Pozdravljeni še enkrat vsi skupaj. Današnji AMA dogodek bo verjetno eden izmed najkrajših, tako da vam ne bo preveč časa vzeli, kar smo jih imeli do zdaj. Tako da danes bomo govorili le o sežiganju kaj žetonov, da lahko vam seveda predamo take enostavne informacije, kaj sploh zažiganje oziroma burn je, kako sploh deluje, kaj naredi za celoten ekosistem žetonov, zakaj je dober za vas, za imetnike. Na koncu bomo pa imeli kakšno kratko sejo, kakšno vprašanje, če se bo pojavilo z vaše strani. Kot vedno z nami sta še Davor in Anja, tako da bomo tudi prevajali v ostale jezike. Zdaj, kaj sploh burning je, kaj je sežiganje žetonov? Sežiganje žetonov je nek proces v svetu kriptovalut, pri katerem se neka določena količina žetonov trajno odstrani iz obtoka. To se naredi tako, da v bistvu se te žetoni pošljajo na naslov neke denarnice, reče se mu dead address. Boste lahko tudi pogledali, kako to je videti v praksi. In seveda ta denarnica lahko samo prejema žetone, že od nekdaj vsi, v bistvu celoten svet, kriptosvet pošilja tja žetone, ko jih želi zažigati in tako lahko v bistvu odstranimo permanentno žetone iz obtoka in nikoli več ne moramo dostopati do njih. To pomeni, da enkrat, ko jih pošljemo, recimo jutri, ko bomo poslali kaj žetone na ta dead address, na to denarnico za sežiganje, in so odstranjeni zavedno, nikoli ne bojo od nobenega, in tako da boste malo vedeli, kaj to sploh pomeni. Zdaj, s tem se seveda zniža potem ta dostopna oziroma celotna zaloga in pa posledično tudi tržna kapitalizacija. Pri enakem seveda povprašanju pa vrednost žetona ostane ista, tako da se ne rabite nič bati, ni to nič slabega. Tako da evo, za uvod, Davor, beseda je tvoja. Hola, bienvenidos a todos a nuestra AMA. Estoy aquí con Sandy y Anya y hoy hablaremos un poco del burning y la AMA de hoy probablemente será la más corta que hemos tenido hasta ahora. Así que solo vamos a hablar sobre la quema de tokens, qué es, cómo funciona, qué hace por la economía del token y por qué es buena para los poseedores. Y al final tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas si será necesario. Bueno, para empezar, ¿qué es la quema de tokens? Eso es un proceso en el mundo de las criptomonedas donde se elimina permanentemente una cantidad determinada de tokens de la circulación. Esto
se hace enviando esos tokens a una dirección de billetera que solo puede recibir tokens y no puede enviarlos. O en otras palabras, eso le llamamos también una dirección billetera muerta, o sea, dead wallet address. Esto significa que una vez que los tokens se envían ahí, no se pueden acceder ni recuperar, eliminándolos permanentemente de la circulación. Y en proceso, esto reduce el suministro total del token y el capital de mercado. Pero la misma demanda, el valor del token permanece igual. Eso es para empezar y ahora Anya va a decir un poco más. Okay, so now we have to ask, why is this token burning good for us? What good does it do for cut tokenomics and for the holders? So, yeah, there are two primary reasons that many in industry, including us at CryptoUnity, reasons why we see value in this token burning practice. So the first one is the deflationary impact on tokenomics that burning has. And the second most important one is the positive effect on market and community sentiment, which is probably the main reason we're doing it. So when we reduce the total supply of cut tokens through burning, there are fewer tokens in circulation. So if we assume that demand remains constant, this scarcity can lead to a deflationary effect on the value of each cut token. So theoretically, this increases the relative share of the total token supply for each holder separately. So this then bolsters the market sentiment, because, you know, this bolstering the sentiments, this aspect is crucial, as it often drives the market in the positive way. And, you know, the community and the, you know, how do you say, atmosphere in the community becomes more engaged, more positive. And yes, so such events also demonstrates that the founding team is committed to keeping up with its plans and maintaining a healthy cryptocurrency ecosystem. So those events also generate increased interest in and activity, which then definitely helps with spreading the word about the project, about the cut token. So yes. So then there is a third benefit, which is probably a little bit more specific to our situation. So because we at CryptoUnity are burning tokens which we accumulated through the dumping walls. These tokens were actually deducted from each cut token sale, and they accumulated up until the burning event. So by removing these specific tokens, so the tokens who would actually be sold if they weren't removed from the circulation, we are not just reducing the total supply, but we are also rebalancing the tokenomics in some way. Because, you know, this actually, if you look from it from that point of view, it benefits the liquidity because it would be lowered and would be impacted if those tokens weren't removed from the circulation. So in summary, token burning at CryptoUnity is a symbolic gesture, and of course it's a strategic move that we, you know, use to benefit the token economy model, the market sentiment, and overall health of our tokenomics. Okay, hvala, Anja. Zdaj bomo nadaljevali, zdaj, ko veste, kaj je sežiganje žetonov, kaj je burning.
za tiste, ki še niste vedeli do danes. Zdaj bomo nadaljevali, zakaj je to dobro, zakaj se kot CryptoUnity tega tudi poslužujemo. In tukaj v bistvu imamo kar nekaj razlogov, dva največja, zakaj se večina in seveda naša ekipa bo posluževala teh burning eventov, sta seveda deflacijski vpliv na celotno tokenomiko in pa pozitiven vpliv na celoten sentiment trga in seveda naše skupnosti, vas, konec koncev. Tako da znižanje celotne zaloge, da seveda v obtoku je manj žetonov, pri enakem povprašanju to potem pomeni, da je deflacijski vpliv sežiganja na kriptovaluto CAD. Vsakemu od holderjev oziroma imetnikov vas se tako v teoriji zviša delež teh v bistvu CAD žetonov, ki jih držite od celotne zaloge, kar pomaga pri gradnji sentimenta, ki pa verjetno je najbolj pomemben faktor pri sežiganju oziroma pri burning eventih. Zdaj, okrog teh burning eventov, sploh večjih, se izrazito pozna kasneje, ker jih bomo še delali, da v bistvu te govorice, ta sentiment okrog tega dogodka in skupnosti in celotnega projekta se dvigne, se seveda ekipa s tem pokaže prizadevanje, poviša se tudi zaupanje v ekipo in predanost k svojim planom in vzdrževanju pozitivnega ekosistema, dajmo temu tako reči, celotne kriptovalute. Nekoliko se zaradi tega tudi dvigne zanimanje, aktivnost, širi se seveda beseda, te burning eventi po svetu so zelo zaželeni, tako da takoj tisti, ko iščejo projekte različne, ko opazijo kakšen burning event, sežiganje žetonov, potem kar gledajo, in že sami potem želijo oziroma kažejo interes za ta projekt. Zdaj, poleg teh 200 razlogov je seveda, recimo, dajmo še enega omeniti, tretjega je celoten rebalans potem tokenomike, ki pa velja seveda tudi za CryptoUnity. Zažigamo namreč žetone, ki so se nabirali zaradi dumping walla. To so v bistvu žetoni, ki so bili odšteti pri vsaki prodaji CAD žetonov, tista provizija, in z umikom teh žetonov iz te cirkulacije, namesto da bi bili prodani, s tem potem pomagamo tudi celotnemu ekosistemu na dolgi rok in pa rebalansiramo tokenomiko in znižujemo cirkulacijo s tem, kar pa spet pozitivno vpliva na likvidnost, na sam trend. Tako da to je samo dobra stvar. Dobro. Bueno, lo que estaban diciendo Sandy y Anya es ahora que sabemos que es bueno. Vamos a hablar por qué es beneficiosa la quema de tokens. Y puede que se pregunten por qué es buena estrategia la quema de tokens, y hay dos razones principales que muchos en la industria, incluyéndonos en CryptoUnity, vemos valor en esta práctica. Su impacto deflacionario en la tokenómica y el efecto positivo del sentimiento del mercado y la comunidad. Al reducir el suministro total de CAD tokens mediante la quema, o sea, el burning, hay menos tokens en circulación. Suponiendo que la demanda permanezca constante, esta escasez puede llevar a un efecto deflacionario en el valor de cada token CAD. Teóricamente, esto aumenta la participación relativa en el suministro total de tokens para cada poseedor, lo que puede reforzar el sentimiento del mercado. Este aspecto es crucial, ya que el sentimiento a menudo impulsa el mercado de manera positiva. Estos eventos también demuestran el compromiso del equipo con sus planes, con nuestros planes, y el mantenimiento de un ecosistema de criptomonedas saludable. Generan un interés y actividad aumentados, difundiendo la palabra sobre el proyecto. Bueno, esas son las dos cosas principales. Porque es la quema de tokens una buena estrategia, pero permítanos decir
o mencionar también la tercera. Hay un tercer beneficio específico para nuestra situación. En CryptoUnity estamos quemando tokens acumulados a través de las comisiones del dumping wall, o sea, del muro de dumping. Esos son tokens deducidos de cada venta de cada token. Y al eliminar esos tokens de la circulación, no solo estamos reduciendo el suministro total, pero también estamos reequilibrando la tokenómica. Y esta acción beneficia indirectamente la liquidez al reducir la circulación sin impactar directamente en el mercado a través de... Y en resumen, la quema de tokens en CryptoUnity no es solo un gesto simbólico, es un movimiento estratégico con beneficios tangibles para el valor del token, el sentimiento del mercado y la salud general de nuestra tokenómica. Anya? Thank you, Davor. Yes. So regarding this token event that we're having this December, this is going to be our very first burning event, and it will happen tomorrow on December 19th at 7 p.m. On Central European time. So what we'll do is take all the cut tokens that have been collected from fees from the dumping wall, and we will send them to this burning address I described earlier. So right now, this amounts to about 472,000 cut tokens, but we expect some to collect in this last 28 hours or so. So then when we're finished with the token burning, when the transaction has been completed, we'll post the proof of burn, which is actually a transaction hash, and this will be, of course, posted on all our channels. So we're going to repeat this every 3 months, but each burning event is going to be a little different, smaller, bigger. Of course, this first burning event is going to be the smallest, as cut has only been on the market, on the exchange for a little over a month now. But it's still an important step for us, for CryptoUnity, for our community, and it's a start of something that will really help the cut tokenomic model in the long run. Okay, hvala, Anja. Zdaj še pred zaključkom, da boste še seznanjeni, kako bo to sploh potekalo, ta naš prvi CryptoUnity Burning Event. Izvedli ga bomo jutri, se pravi 19. decembra ob 19. uri po našem času. Vse žetone, ki se bodo nabrali do takrat na tej burning naši denarnici, ki je rezervirana za burning, od seveda provizij namenjenih za to, bomo potem poslali na burning address. To boste tudi jutri lahko videli. In s tem bodo, tako kot smo povedali, permanentno odstranjeni cut žetoni iz cirkulacije. Noben jih več ne mora porabljati, tam so, čakajo nedogled praktično. Tako da to bo skupaj nekaj več kot 470,000 cut žetonov, kar ogromna številka, in pa seveda verifikacijo, ali pa dajmo temu reči, proof of burn se temu reče, no? Tako da se bomo že kar počasi malo navadili, bomo objavili čez v bistvu povsod na vseh naših kanalih, boste lahko spremljali in boste tudi lahko sami pogledali to potrditev, kdaj so bili poslani, koliko jih je bilo poslano in kam so bili poslani. Tako da se boste tudi lahko malo sami naučili, kako to gledati. To bomo seveda na to redno izvajali vsak kvartal, tudi v naslednjem letu in naprej. Je pa ta burning event, ta prvi dogodek, seveda prvi in je zato tudi najmanjši. Ampak moramo vedeti, da zdaj cut je na menjalnici šele dober mesec. Kakorkoli, no, je pa pač pomemben ta dogodek, saj predstavlja začetek novega mehanizma, ki bo vsekakor pozitivno vplival na
Bueno, lo que ocurrirá ahora es que vamos a hablar del próximo evento de quema de tokens. Y esto será mañana, el 19 de diciembre, a las 19 horas del CET, tiempo, o sea, el centro, en tiempo que estamos ahora. Lo que haremos es tomar todos los tokens CAT que hemos recogido de las comisiones y enviarlos a una dirección especial donde desaparecerán para siempre. En este momento, eso es aproximadamente 470,000 tokens de CAT. Es bastante es bastante. Y vamos a mostrar a todos la prueba de que hemos hecho esto en todos nuestros canales de redes sociales. Así que en la palabra en CryptoUnity vamos a tener una prueba o un proof of burning. Vamos a hacer también esta quema cada 3 meses. Y esta primera vez es un poco pequeña porque CAT solo ha estado en el intercambio durante poco más de un mes, pero es un gran paso para nosotros. Es el comienzo de algo que realmente ayudará al token CAT a largo plazo. Anya? Oh, that was fast. Before we wrap up, this is everything we had to say about this burning event we will be having in a few hours, in one day and a few hours. So if anybody has any questions for us, would like to clear up some things, please raise your hands. I can see 2 hands already raised, but I will let Sandy and Davor translate this question or this call to action to Slovenian and Spanish language, and then I will let you guys ask away what you have on your mind. Ok, hvala Anja. Preden se seveda podamo in počasi zaključimo ta današnji AMA dogodek glede burninga, glede sežiganja. Če ima kdo kakšno vprašanje glede tega, če kaj ni bilo mogoče jasno, dobro razloženo, je zdaj lahko dvignete roko na Telegramu in lahko seveda vprašate, da vam razložimo. Tako da, če slučajno kdo kaj ni bilo jasno, ste vabljeni. Če pa slučajno ne, super, odlično, lahko tudi kasneje vprašate v vseh naših skupinah, vedno vam bomo pomagali. Tako da, evo, še dobro. Muy bien y muy corto. Si tienen algunas preguntas, levanten la mano en Telegram. Si no las tienen ahora, bien, vamos a concluir. Y si durante los siguientes días tendrán preguntas, también pueden preguntar en las redes sociales nuestras y vamos a responder. Okay, so I can see one raised hand remaining, and this is from Erner. So Erner, you're now allowed to speak. So unmute yourself and ask what's on, or tell us what's on your mind. Yeah, first of all, very big congratulations to the team and have a good day to Slay and Devasa to Anja ma'am. And you're looking, by the way, cute day by day. Thank you. My question is, how does CryptoUnity plan to address and overcome challenges faced by the crypto community, such as security concerns and market volatility? Hello. Sorry, I couldn't understand my question. Hear you, Sandy or Davor. Did anyone got his question? Yeah. Wait. I will repeat question. Could you please repeat your question? I think none of us heard or understood what you were trying to ask. How does CryptoUnity plan to address and overcome challenges faced by the crypto community, such as security concerns and market volatility? This is my question from my side. Okay, so are you referring to security concerns and market? This is regarding the burning
or regarding the security on our platform? Yeah, this is regarding security and market volatility, like upcoming futures, like Okay. yeah. So security concerns and market volatility because of the... Is this in any way connected to burning? Because this is what, you know, is a little... Erner? Are you still here with us? Yeah, okay. So regarding market volatility, I think that in case of burning isn't really connected to these things specifically, if I understood you know, right, what you're actually asking. But market volatility itself is you know, a part of every, I think, asset, be it new token or new stock that enters on the market and doesn't have a really big liquidity yet. So how we are addressing it is by creating, by putting small things like this burning event, or like airdrop campaign, or like everything that we post, everything that we, you know, make is in essence a part how we, you know, approach the volatility of the market itself, because everybody that is actually invested and holds GUT token is, you know, is following us, following our social media, following you know, the market sentiment. And it's really I could be explaining here all day how we address this, but in some point it is with PR, it is with marketing, it is with development, it is you know, with providing liquidity in a specific way. And it's a really long answer, but the point is, you have to, you know, you don't have to forget about one thing. It's not just enough to have you know, a really big liquidity. You also need to, you know, also need to pay attention to other things, like, you know, be constant with what you're posting about, and with the technology you provide, and so on, and etc. I think this answers your question about market volatility. Now, regarding security concerns, I think that our token itself is quite secure, has been audited by certain quill audits. Then security is a really wide aspect. It's about token, it's about, you know, preventing our holders from being scammed in one way, or phished by, you know, hackers. And we are really trying to provide all the information beginners need in this point. Then there we have you know, data security, which is also a top-notch in CryptoUnity. So if you have any more specific question regarding the security or volatility, please please explain. But I think that in general I covered maybe the security and the market thing here. Are you satisfied with the answer, or you convey the great answer, and your explanation is crystal clear. Thanks for providing the information, by the way. I got my answer. Okay, I'm happy that you're happy with your answer. Now Sandy and Davor will translate your question and my answer to Slovenian and Spanish, so everybody will understand, and then we will see if there's more questions, or we will wrap up the AMA. Ok, hvala gospodu za vprašanje, pa Anja pa za odgovor. V bistvu je vprašal, kako pri CryptoUnityju naslavljamo varnost, dajmo temu tako reči, varnost, in pa kaj v bistvu delamo za volatilnost, kako mi gledamo na to,
na v bistvu volatilnost kriptovalut ali pa kata na splošno. In je tako, da glede v bistvu se ekipa seveda na vseh segmentih trud, od socialnih kanalov do marketinga, do burninga, sežiganja eventov oziroma dogodkov, do AMA dogodkov, z vseh strani poskusimo čim več informacij predati skupnosti in javnosti, da ste na tekočem, kaj se dogaja, kako se vse skupaj razvija. Ker seveda vsaka nova kriptovaluta, kot rečemo temu nova delnica, nov produkt, kakorkoli že, ko pride na trg, je volatilnost seveda veliko večja kot pa enkrat čez nekaj let, recimo čez 5 let, bo kat veliko manj volatilen, kot je recimo danes. In to v bistvu potegne za sabo kar veliko stvari, od likvidnosti do celotnega razvoja, ampak to je čisto popolnoma nekaj normalnega. In mi se seveda trudimo, da v teh še zmeraj, bom rekel, v tem medvedjem trendu, ki ga še ni konec, sicer se zelo lepo kaže, ker lepo pozdravljamo to, ampak seveda je potrebno biti pozoren in aktiven in delati, da seveda se vidijo potem na koncu rezultati. Tako da zaenkrat, ne vem, če boste slišali, bom kar potrkal, da nam gre odlično. Potem ta druga stvar je bila pa glede varnosti, bom mogoče tudi malo še platformo omenil in tako naprej. Zdaj varnost mi poskušamo seveda izobražati in predati kar se da take enostavne, bom rekel, varnostne nasvete začetnikom, da mogoče ne zaidejo na napačno pot, ne kliknejo na napačen link, ne odprejo napačne spletne strani, ampak je pri vsaki stvari tako, da v bistvu počasi se je treba učiti in biti pozoren, tako da mi seveda naš fokus oziroma glavna stvar je, da začetnike naučimo, da bodo varni, da bodo zelo enostavno uporabljali celotno platformo in imeli zelo dobro izkušnjo pri prvem srečanju s kriptovalutami. Tako da na naši strani, kar se tiče kriptovalute, kar se tiče naše platforme, je v bistvu vse delano z najvišjo stopnjo varnosti, tudi z našimi partnerji, z regulatorji, ker želimo delati v pravi smeri in jaz mislim, da je to edina sploh možnost, da lahko tak projekt uspe na dolgi rok. Tako da z naše strani smo poskrbeli vse, kar lahko naredimo, da je to najbolj enostavno in varno narejen. Seveda je pa čisto odvisno potem od človeka na drugi strani, kako to dojema in kako se spušča v to zgodbo. Tako da upam, da sem dobro povedal. La pregunta que hizo Erner es sobre la volatilidad del mercado y la seguridad del token, parece. Lo que queremos decir es que la volatilidad en conexión con burning, o sea, la quema, la volatilidad del mercado es parte de cualquier activo o la posesión capital. Y la quema no la afecta directamente. Como abordamos esto es mediante pequeñas acciones, como es este evento de quema que se hará mañana, el evento de airdrop, todo lo que publicamos o hacemos, es en esencia como nos acercamos a la volatilidad del mercado. Podríamos pasar todo un día explicándolo, pero tiene que ver con el marketing, el desarrollo, con la plataforma, cómo proporcionamos liquidez de una manera específica, etc. También tiene mucho que ver con ser consistentes y activos, porque los poseedores del CAT nos siguen, lo ven, y al final todos los que poseen el CAT también afectan la volatilidad del CAT token. En cuanto a la seguridad, el token es seguro, el contrato también fue auditado, etc. Se trata de los tokens y también de proporcionar a los participantes la información que necesitan para mantenerse seguros.
De nuestra parte el token está seguro y lo estamos haciendo todo lo posible para también ayudar a los participantes y los holders que sabrán y sepan cómo estar seguros ellos mismos también. Y bueno, eso es en corto la respuesta que le dio Anya a Erner también, y dijo que está satisfecha con la respuesta. Okay, so do we have any more questions here? Because I don't see any raised hands. Please, if you have a question, raise your hand, or if you don't want to ask here live on AMA, just write it down in the Telegram group and we will answer it later by replying you in our group. I think it's safe to say that we can wrap up with our AMA for today, because we have an important meeting in 20 minutes, right, Davor? Yes. To wrap up this year of AMAs, I would like to say that you have to stay. You have to remember that it's not about one big win. It's about small wins. It's about quick wins that we have every day. So building doesn't happen overnight. It happens with each step, and this is how we want to build a long-lasting and successful ecosystem for Cut, in which also airdrops and burning and other things like just a post are, important. So as the burning and everything else, also what is important is your support, for which we are really grateful for. So we hope that you were able to make the most of the opportunities we have offered to you in this year, and we hope that you will actually grab them when they come along again. As this is our last AMA for this year, we wish you all happy holidays. We wish you all a happy and a prosperous new year, and we will do everything in our power to play a reasonable role for this happy part for you and for us. So we are really excited about the next year, because the 2024, I think, will be a big year for us. A lot of personal achievements, a lot of achievements for our company are ahead of us. So stick with us, stay invested, stay tuned, and I hope that we can enjoy this journey together. So the future looks bright from this point, and remember, we are just getting started. Thank you for being here with us today. Davor and Sandy will now translate, but the English part is over with that. Ja, hvala Anja, hvala še enkrat za vprašanje prejle. No, za zaključek ena taka misel današnjega AMA dogodka. Želimo vam v bistvu predati, da ne pozabiti, da je na to eno potovanje, na katerem smo skupaj, vsak izmed vas, ki podpira še vedno, ker vas je ogromen, mislim, da imamo več kot 90% podporo, 95%, mislim, da so še več. Tako da to je pri takih startup kriptoprojektih zelo malokrat videno, in to gre vse zahvale vam. Pri CryptoUnityju ne ciljamo takoj na velike zmage, na velike dosežke, ampak gremo počasi in sigurno. In v teh zadnjem letu smo preživeli ogromno in smo še vedno tukaj. Jutri bomo še vedno tukaj, drugo leto bomo tukaj in tudi čez 5 let bomo sigurno še tukaj. Tako da gremo res počasi, gre za res eno tako celovito izgradnjo trajnostnega in uspešnega ekosistema. Tudi s sežiganjem žetonov konec koncev je ključen del tega procesa, tako da
vaša potrpežljivost in zaupanje sta nek temelj našega napredka. Tako da jaz bi vam potem še zaželel, glede na to, da je to zadnji letošnji AMA dogodek, vesele praznike vsem skupaj, seveda vse dobro, vse srečno tudi za naprej, za leto 2024. Za nas bo to leto prelomno leto, ko se bodo naša skupna prizadevanja začela res kazati tiste ta prave rezultate, ki jih mi komi čakamo, da jih dosežemo. Tako da upam, da bodo te rezultati toliko dobri, da si jih trenutno noben še ne more zamisliti. Tako da mi bomo neumorno delali še naprej, tudi če so prazniki, nov let, pač nam je fokus, da projekt res uspe na dolgi rok. Tako da ostanite z nami, spremljajte nas zdaj na vaši strani, tudi da ste aktivni, da se pokažete, da razširite govorico, kaj dela mlada slovenska skupina in da gremo skupaj na to vznemirljivo potovanje v naslednjo leto. Tako da prihodnost je definitivno svetla za vse, ki nas podpirate, za tiste, ki imate že kad žetone, ki jih boste še imeli. Tako da hvala res za podporo in jaz se zelo veselim naslednjega leta. Dajmo pa to leto z dobrim optimizmom zaključiti. Tako da hvala še enkrat vsakmu, ki nas spremlja in podpira. Bueno, al terminar esta AMA de hoy, recuerden que todos estamos en este viaje juntos. En CryptoUnity no se trata solo de victorias rápidas, estamos construyendo con cada paso lo que queremos que se convierta en un ecosistema duradero y exitoso. Y bueno, la quema de tokens es parte de eso también. Y también es su apoyo por el cual estamos realmente agradecidos y esperamos que aprovechen el máximo las oportunidades que ofrecemos. Dado que esta es nuestra última AMA de este año, les deseamos a todos felices fiestas, les deseamos un feliz y próspero año nuevo y haremos todo lo que esté en nuestro poder para ser una razón para esta felicidad tanto para ustedes como para nosotros. Estamos muy emocionados por 2024 que vendrá muy pronto, ya que será este un gran año para nosotros. Así que quédense con nosotros, sigan ser invertidos y disfrutemos juntos de este increíble viaje. El futuro se ve brillante, apenas estamos empezando realmente algo especial. Así que otra vez, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su apoyo y que lo pasen muy bien con sus seres queridos, la familia, y otra vez un feliz Navidad y próspero año 2024. Thank you all again and have a happy holidays. Ja, hvala vsem skupaj. Adijo. Srečno. Bye.